wala vano e talanoi masui o le kolisi po le sosi o le kolisi o le fifi il tau nei ele mai ai o le latou whaamoe le astona in se mvai atu nei o le tusinga ingoa. O le umatou whatasi ai ia ma tangaloa pa le mene ia o nisi o sui o le komiti whapea foi ia moe tu sivi ia ma le teu o loa le sosi fio ngā mai awa Jacob Pesamino whaatalo watu tangaloa malo au wa an nei tae ao se fo manuia talofa. Tau whai whaatalofa na lo whamoreanga le lei o le tua le nei tae au. Ma roso i fo manuia i lau te lenga soalo o nau tau whaafo i torong taua. Se wei lia lo whaifo. Ia, po lau o fionga fo le presidente. Le presidente o le tatu wa sosi. Tamo mte intuai o le kodisi o le fifi. Ma roso i fo manuia. O ea kupiko ke sang fifi a maringika awa pe oki o mai ko ke le la wawa. Kai lo foi maro le meuli foi le ia e foi tos e usa malangona le sunga ke loa ia me se foi moto civil ni tao ia le tua ia alo na le oli marfi fi ni tao ia ele uma ia me mis mai la stona le lei ona le tado temi o te rola la votu e tanga loa e loutou sa se tonu nei tao fa foi ma mo mai lo tato tonu le ngata i Samoa nei o tonu ma mau pa fitai tai au taringa so alo ai mana tua sa ma fai ngao sa mo ile avea ma malua ma le vau o le vau ai ai mala tele mo fatu le ngai e se pa ia le union se ile malo ia ile se ata mai o nga tai fale po tua vau e fai o ia tala talaina ia fal tala le ia no no tu ia sa re vi o tala le la to fatu ai tau silea ia le malo ia ma tote o foi mo por fala wa to fai wa peta el nei tai au so alo e fo I mai le tato asosi e au ano to fa fo I le fa tai mar fa malo tato fa mo mar tu singa ngoe pe on fu mala pas sala la fo lu mo le tua pe tai ia wa tali le tua I la stona il tato fa mo ala lo fa to fala ingol presidente mar lau ia me se fo tai tai fono fui maono laifa polo ina I mato te fui mai fa leo le fa tai le atunu ele ngata le mamalo le tato asosio tamam te intuai o fai fi au mo fa le tua e tai nane foi o e sa lo lofa io se tai bi ona sa no le io le fionga ya mai va I le tu langa tau se len au le nganga io le nei yaso mato o mai va tu fa tai mar fa malo fa fi tai lo to titi fai tama fa fi tai lo to lango fa tailo to manatu de tau mawhainga o tu singa ingoa le ngai pe ona watu se fa mtalanga le pokala me momo o se me mo le tato fundraising mo le talu ona tau fai mai tato sos ya o tau no le upu foi la tunu o tongi pa tau ave o mo tato ia fuosia o le a ma folo le tunu yo la le o ma tu sa va mai so wa fai ma fonga tau mo le la sunga president ma tato committee ma le lau ia matou te wha leo le nganga whaafta I malta talo le langi o whaamanuianga ia lo loo mai whaatu tumu vai papa ua mtua ngao no lo tau lima wafola e le ngata o Samoa nei au nātunu mori mawina le tau pati mai o nātunu so se tafar ke rope ia me se fo ie o lo ngā lua I nātunu ia sa whaongā le wala o so tainga ia me se laval tātou li tioma iawa 685 wa faingo fia ia la so tai masalo o le miliona ia ka ko falo wasle wo ia ono tato pokalambe ma tato tu singa ngo yo le ga fa tai ia o le miliona tupi ia ga fa tai le nei tai au alo va tai tanga lo le wa e to mo sa no le nei tai au fa fo mai le tso to mana to le la fo le no ia mo tu sivi sa no ia na bulbule le tato te ulo mo fa man voli Malo fa tai tolanga tawa ia pe ona fa ilo se fa tai fo ia e mama e tu sai male lango ia ele ngata fo ia e tato matua o sui o le tato o sosi e mai se le lautelo le atunu ai mai se lava fo ia tato lango o company tanga luenga le malo ia mai se fo isunga I fa fianga inga e ngata tonu le vai maunga ia fa pe na ia tato fiu anga I nutua ia au nisi la nei ine te ua pa ua te au nisi o tato company ia pena faili o se taimi o ilumo le vai aso nei o le afa pena ona taatia mai le lisi umo le tato o tato lango mo le tato fa moi le ase to nai
Whailo la se tūlanga e tātou company tū maoti. Ia e iaile Inalanis Catering. Whapena foi ia le company le LTT Electrical. Le sa ia ia tātou whale ia whapena ana malu iaile to tele na auto wa atu mo le tātou whaamoi moi la se tōnai. O le Lamb Stationaries. Whapena le SMI. BJ Company. Le sa ia ia le tamaita ia whamuina. Ma Lili e Lise. Le tātou G-Gas I o Isongi. O le 10 Below, Samoa Spare Parts, Samoa Commercial Bank, Penale Sai Motors, Pacific Fiduciaries, Talbach Engineering, Penale Le SAS Telephone Services, ia o le Digicel, Palangi Kaisa Afaese, Penale Letty's Lawn Mowing and Landscaping. Ia e whaelo fo isi whawhitai nisi o mtanga luenga le malo, ia peona a matalia lava le wha moi la sutu o nai. Ia o wala au mai o le vai aso nei, le lai wha moi whapena ona mahanga ia toi malis maita ia len. Ia e asi atu ai foi o le a lava, po se wha manu ianga foi. Ia e mawhai ona tu ina mai, ia e lea whaina, ia o wā peona ta uetanga loa, ia o le a matamea le nei. Tātou pulu kalami mōmole nei, ia lumanae, ia pole ale fina ngalo I leli, ia wa amata sesi fo I tātou wha moe moe. E wha pēnā fo una wha ailo se whawhitai le Paradise Finance. Ono le tu mai o le tamaita I amara ma le awhainga luenga. Ia ona o le tuuina mai o le fesoasoani na amata mai lava le tātou polo kalami. O wha pēnā ona tu mai le tau au I le uso foi. Ia wā le tātou wha moe moe le fifi. Ia e le whaangaloinga le Central Bank. Ma le Samoa Ports Authority. Ona o le fesoasoani mai foi. Peo tātou tusi mua moe ana tuuina atu. Ia o lewa tuuina mai le fesoasoani. Ia le ngatai nā. Ia e wha pēnā foi le sifa. Silver Group. A Silver Group. Yeah. E sa whapenana. Ia salama le au whainga duenga. Ia e whawhitai ai e tamali I nei. Ona pole ha lava le tele fo yo wha moe moe o anga ia I fo ia le fesoasoani. Ia o le nei lava ni tu mai le tau au awale tātou wha moe moe la situ nai. Malo whaafitai moe te lole ua whaamanino e mautua sivi ea po o se aso le neiva I aso na tu whaatasia leo lisi umo company ea ma pisinisi ea ma toi whaasalawina ea I rungonu spepa ea ma le tātou Facebook page le tātou sosi ea au te lole au ngau au te neiva ngā umatanga loa ma moe ea o le tupe. Ia, sa wow, mea whapene e te tau o na manino o na lafotine o le avaloi lau o whionga le te uloa ma iava ea wa pe o le fisili le o fisili ai nei o fela o te o tupe ia ai pe fia se o fa ingo se tupe ia ai me se fo o le tau fa ma po poina la foto le va no yo o ele te o le so si mal fa lo lava aftai so alo aftai mo la no manatu ni tai ia pe on tato ye le fa la ulonga tato fa be moele na fa mo le mo le menga avi malu le tu ia au tai au nei o le whawhitai, pole ale pe umale aso ni o tātou whawhitai. Le langona la vale nganga fi whawhitai, ona o le ma au o le malu le atunu, o maise o tātou sui, tamu tentuai, ia le na anga I atu e whaatino o tātou whaamoi moe. Tūlanga le tātou tupe, se ese mātongo fie, o tātou whaamoi moe, mea tonu alea le, mea voile le tātou te atu mai le atasi, mai e tātou le malu atu mai le lua. Voile le matautia mai e hafo I e maofa fo I le langona, voile le telo taimi. Ia ona o le hafo I o le loto a onga, ia mai se fo ia le ngata I whanau. Ia o mātua, ia o nisi fo I o whawhia ngainga, mai la tō umalawa. Ia le na awa I atu tātou whaamoi moe. Ia na wa uman sau no atu I atanga loa ia me se fo ia mo tu sivi telo tato vai ngor tato fa me moi ia ma fafta ia fo ile la fo ile ma au le malu tato atu ai o nisi ni vai ngor te lo le tala tu pel mele le fifa fonga mai ia o le pe o me ale au tu wa ia me uma o tala tu pe ia o se tulanga ile mai lava I tupe na fa o atu ia le lan tonga tono de cash na ia mai se fo ia tupe na transfer mai I lunga I tātou account ia ma se foi le money transfer ia ma tupe na vala utu telefoni ma vala batu fa o atu ia I foi la mai vanga voile le na se na tu la tu fa tu susi lunga le messenger ai e fai mai la mai mulmuli pia pola sofua ar tātou tupe ai le sa uma le tātou fa memoe tu fatasi tu tātou amanga ia e ma wer tātou
iwa sutasi afe iwa sutasi afe fa se lau walu botu seni so le tupelana ai na ila male se le ni le na to fa watu e tonu e foi tu loma sina rest fa le lama tonu le se le ni na fa to lo tato iwa sulua afe le tato se le ni ena mai ai fo tato fa boy Well, iwa sulua afe le tupe ato. Okay. Malo. Ele sta mai se le ni so ano. Ele tu fa ngofie ni ko ta. Ai ta to mai tau ye le iwa sulua afe a ta to fa mo le ta to sai ngatu. Pe na ta ubo fo ini si ta to fa mo. Ia alela wa iwa sulua afe ta to sai ngatu pe mo. Fa ta le fio ngatu loma. Ia wa le ma wa tu pe o ina to fo ile sa o ta wina le e marifa. Malo se nga fa vai o le kolisio le fifi. Ia o te loa wa o le foi na i tui lo mai o ia ai lo na fa lo fa fongolo tui lo mai a to tu tia a to le iwa su lo a fe lo tu lo sai ne tu sia ni fa a to ai ia sai ai io ai o le la uma ngai ai fai numera pen tatu va iwa su lo ah sia sa po ai ma lo fa sta ai di mai ala tatu ngabenga man tu o le ye ni si la tu le sa fai lo mai ni la tu se le ni la tu fo ai ia le la o le aso nei le la fa tu ata tu ai a mai la tu fo ai pe na mai lunga le fa tu sia me si fo i va o tu se foni ia o nei la a fo i te le na fa o mai ele ma wala ta tu fai no ia te lo a pe te mo mai fonga ia le nei vai aso e man tu fo ile ta tu si la le i fa mai tu si ko ina fo i ele fa pa kali mal verso ni ia o verso ni ko ni ia a te lo ai e au ata tu le sela lo ele que mo ali au wa sela mai a ne vai aso te lo nga tu na sela ia ila tu fo ile le i fa o mai la tu le sta ia ia ai an tu do tu e au sela ta tu kala ra mo alo fa tai te fa tai mai ava le wa fa marino ia le vaenga ia takalo ia te msalo le wa sau no mai ia vai le vai pa wa le o me o le fia fa fonga ia ia se tato tu no le anga sa ngia ngia le va te tato pokalambe fia se le ni sa mo wala o fionga al prestene e iva sfuru afe a o le ala o fa yenga lu ngal komiti ile nei vai aso e ta u fo fa fonga mai li so company mam tanga lunga tu ma otim sulang fa pena le sa ave tato tusi ia masalo le la fa pe ka ko fa akor se la wa fe so aloma na ko kalo fa a ile si tu ta u sa ma u tato pokalame so e ni si wa fina mai se pesa ka wa makar ka ko usanga valtas le nga le onga sa mata mai i marifa ile se tua o yombele le so alo mal tato komiti a fai ro to fina ngalo le pe ona va se tala le taimi o so na matato pokala ta tala le vanoa o ma to wia ta amata me mata fau fau a o to we fa o to mama to tele engineer si vol engineer se to langa fa pena sa matu fa so vol ni ta am fa mai o mako ka usanga o barkas balu lua e ka kaunga mako ye kongole ta tala le vanoa le tua o yo mele le a o ta o na o le to fa fonga mai wa i vas fulu lu afi ya a au de se lau i le tu i le tu malo ya o le ma o fa fono le so to nei por sa o le so ya o lo ye fa mo o le presidente mar committee fa il tato fono le sto na o ina ia la to sila i lo le talo le tupe ele ngata o tato tupe a to sa maua a fia fo isa sa wai se leni ia o le fa nga ina fo yo se leni e pe ona ia pe tai ia o le a nga lua e la fionga ia mai tato te o lo o i fo inisio fa fonga mai atu no e mau ia le womana e sa no ta si ia le swa fa sa wai tato transfer ia o le swa fo mai ia ia e sau ia il tato tu pela fo mai fafo ia un aru fo ia kalama tu ton o ni ngalo na recent len sau no ia ia lina farana out ia manino tu rango ia mar tau sanga ia po se me alo fo e tawala mai lo fo ngal president po ni so committee ia walo fo mi fa na ai la mari si meta u sa ia la stona o ai ma tu o lo o ma lo fa na
a o nga lom fa lo fai pe mai ma ko ki mai ma ko ki on ma ki ma ko fa longo mai ia e pe a de skala ku ia ma ko fa nga ia ia le sa tadia le ore so sile nei e ma vai atu tato ai nga i mai o lo a onga ma fa a wa da so sia tama mten tuai e mu ia la nge ya lom fa nga ore de skala le a o e o aku la ko kai mei wai o ma ku la ko de skala ko ngor ka ko so yo ta o na tala le no malo fa vitai sei va ngara wai se vai nga mai ya veti fi sa noi e a foi paule tu langa le yai e le tang fai toi boila tau ia sa a foi sen mai le ala tu se le ni lunga i fa tu susi ya le la umana wo umfa ma wila lo telephone ni ma la tu messages foi ya le la ma tu follow up fa bon mole ya per me vole le tau tau ya fa yo le sa tu na mai mai fa tu susi ya me pena ai o lali mai le sele ya o le la pipi ia tua ma te vala o tu fa manatu atu ya o te wanga lo ya o ale la ma tu tom fai la vai a foi to ya tu ya o mai tatu sele ni na ya ai te lo ia pau na le vai ngale na o te fia fa manatu atu lunga tatu ai o le ngang fafta ya le umara ngang fafta e fafta ya la tu mala vana a mai la tu sele ya male Fole fa ngai na mai fo tatu tu ala lo tatu wala watu ya ya mata o fie ya tatu fa boy man de se le ni fo tatu au alo ya te lo fo yo la tala la no mo position company fifth so mai boy sa le lava le sa noanga ia o te doa ia wa le polo kalamine ia le o te le na ma o mai ni so tatu company o ia ia su yo le tatu o sosi o lo fainga luenga e moli foi la le fa fitai ia pe o company o le sap le na tato mai mo ia matato sisi fo ia ile asu tu anai le mai o le se le ni ma le fo ai ta wala mai e lo fo mo le au fainga luenga to tele yo nisi o alo fa na ia mai si fo yo su o tato so si o lo ia tu no company te tasi ia le ngata ina ia a o sunga i fa afia ngainga fa pe na to va to e matu le lisi a to ala va o a fo ia o la to fo ia lo o lo fa pe nai nei e kalesi e pe o le kalesi ia pia le fa kasa ia mai se ele AOG leone ia mai se foi le fa isa e sunga ya Christian a lo li ile sa fa pena foi na wa ya tu le sto nai e mo moli foi la le fa fitai so alo ile te mai ta ia tu loma e ona tato wa va ai lungo le global news ia lena fa sa wa ma fa ai lo mai ele fa mo le sto nai e fa fitai ele tu langa le nai ilanga te na le tato 685 Yeah. Fitai na so tawa wenga le ngata le poino tato wata e mai se lava le tato live na mata mai ale valu se ia pa ia le tolu le afol tolu la fiafi ia se tai mitele le ia te lo la to ia ana le ai fo le 685 ele mo mai tato ainga ia mai se wo pa anga ia masui lava le tato associate no mau fitai ai la to fa mole polo kalami ia mai se fo le o nanga tato fa mo la so nai kau kia pese ia ngai shori cap la sko shori cap wa mai le lato manao soalo shori cap ia malato ia walum fa na o tato la mua pem fai on ka ko fa ma popo se music festival la ngai ko kile ia alum fa na o mautotasi to ia le fa fonga mai le wodia au ia se fo fonga fa pe ia na vatu fa mtalanga pokala mo solo tasi al fai toa o le presidente mar committee fatala no mai lo to sao ai tau fo da ngar ko ke le ale ia yo or ka ko polisi le sa wela o pese e tau fo ile va nga ya nga fo mo wanu fa na ia se ka e u ia ka ko la ve e pese so di la sko a la ve fia le se la ve fo ile eu isi fa tu nga tu ile si ya ma nga ya fo il tale ni le to no tatu la mo ya ave pero to tale ia ma so mai ka ko fongo le sko ngai pe sa e yai le amatanga nei fa mo pe le ai ta tala la no a fio mai a tono ftau folta to fono le la stona ia mo ko pis e me si ku fa ka lo fa preskenge marka ku lau ia mai so to sao da ka ko ki fi fa no longo i manatu uma o le ase meta u mo tatu la mo al turanga le tatu se leni ia lo to fa fonga mai i vas fulu afe ia fa a to e tu loma ia ora fio mai ia vai ku sa o ai il to stupe ia ma fa ku ka ko fa moi i le fa pe ora fa ku fa ku
Na le la ave sa o ar kuskupe ku ai malu le ye. Pe ona vatu fam talanga. O lo ye ka ko constitution. Tatu fa vai. Di mata ita ina nga ruanga committee mat president. Ya me se folte o ro. Ya fa wa wo ro ka ko vai nga ye ta wa ma ton. Au fa fonga mai se pure sili se company. Tatu ofisa tu mot. Ya se ya lo fa ngen matotus. Pe 5 tala pe se fu tala. Na vanga. Au ar ku dia se afe po se rua afe. Ai 5 tala ala ta wa ila mtanga do. Wala va dia. Na nga ve mai Yesu e silia tu tau danga tina tasi sene. I lo de tele ala fe se vi inga. Ya lo tala le komiti. Ba lo sai ka lo. Ta tele mo le no le ta ya mai ma mo to se vi. Ya ke lo le al ka ko fo mo esko ga yuma. Astora ya ko ma ko lo pe pancake. Yo watu la pe pancake. Ya nga upo le tunu. Ele o parapala malo au malo. Ele taua me ai. Au lo fina ngalo e fia fa ngolongo presidente mat committee. Ya da so sa. Na le sa fa ka ko nga ya ngafi. Salo sa tu pule me. Au le tau o to na ile nafi. Ya sa fa fu no tato sa. Le wo mai ale va nga tele o le nga luenga. Ale fo a mata no tato tiro no. O le ase simea. Le ase simea pe ona vatu se fam talanga. Ya ole va ai fa wa fa po. Ele si so fo de sa tamam te ni toi. Fa putu tato tu stupi. Tato va vai e kasi aru ka kupa o me uma. Tato te le manau se me fo le fai tu. Le wa si lo fe ngor president ya tato fale a ongam tulanga fa pena. Ya e mo bien ngar be ngai fe ya pe tai. Ya ole fta ta wa mata tato fa mo awa manong ye lolo. Hello. Wala ngai luma. After cheli. Man te lo to fai per ya sa me se ko tu te manga wenga ia o lo to fi mala we dai o to ta to e so tai pe. After. O ye fo ni Na fai. We fai tu le beso. Fa fora mai mo le tu fa tana nga masui o le asocio tama mo te tu ai o le kolisi o le fifi bena ila to fa mo tu singa ingo ile as to na in save via today.